Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kawar Jaintia Social Organisation kelapenha perdana ya ke sports meet ha ke jingelek kai baper ya ke balapen long Hamadan Divine Saviour Parish Nong Thmai Shillong. Kini ki jingelek kai ki kintup ya ke jingelek kai basketball shinrang bat kinthe, football shinrang bat ke jingatan telai jang ki kinthe. Ya kini ke jingelek kai lesdang ha ka shiphau bat pinkut ha ka khatwei unai wing arajar arpulai. Hakani ke sengi lawan mansakilang da uba sambor lang ding do ubadai trai jong ka sam khamti ulalong ukongsan bat hakani ke sengi ladan ringkat lang ru MDC ke War Central jong ka GHADC uba Holando Lamin. Hakabaya day ba ka final football la yok ra ekanam la do da ka liar hen lang JRC ka bala pinlim no ek LP combine da Argo la not. Katba ha ka basketball shinrang la job da ka Kirshan lang BT balawan ba da ka Brothers Till Dead. Ha ka baya day ba ka basketball ki kinthe la job da ka liar hen lang bad ka bawan ba ka liar nu prang katba ha ka baya day ba ka jingatan tela jung ki kinthe ka ba job ka day ka liar hen lang bad ka kedan ba ka day ka liar nu prang. Dah sedang ke bawah kat lah. Cuma jadi LP, LO, LP no. Jadi boleh rela. Usah boleh rela hanya pelak kompau injury. Karena yang bukan ada stable. Kami bala kata umar musikan goli, benda musikan goli bapak ujian harai. Oh, rumah abang dulu. Okay. Oh, rumah lagi bola, rumah. Oh. Ho. What a chance. Oh, dah player LP dah. Damai. So, corner. Oh, goal kick. Goal kick dia. Free kick pilih. Dah clear lagi. Dah clear LP. Dia biar kelihatan lang. Oh, dah alat. Dia through dah. Through jangan kelihatan lang. Dia safe ni. Memang through dah selesai. Dah combo. Oh, tidak pernah damai. Damai. Tak. Oh, dah clear. Selesai. Oh, thok badan.
Komha kelihatan lang marambak bal. Mak dia lihat atap berbera kelihatan lang. Sangat dari atap langit ucap gol ke. Tujuan Nepa ke gol akan. Dalam ke LP dan LP kalah. Dah terus kelihatan lang. Terus lang demar kot kena. Dekat yang. Dekat soal lah. Damai sampai dekat tadi di perang. Ada di usai. Demar nomor 9 dekat tu. Dia gol iman kele ha. Dia combine dia ngaliran lang tiga right. Goal right. Demar dia matang tu. Dia jauh jauh terhamai bit opener mantap. Dang kau kau lepak tu. Dang kau reject. Okay. Demar ke ball men hoi gol. Terkena gol kelihatan. Foul. Gol kat sound bar. Demar kat leto. Dami men. Handball. Come on, supporter Sasor ya, lori ya, kohoi ya, timil ne, hakini ya lihat kah? Kau touchnya kamu kan? Kah? Kayak ada defend bit mungkin. Kalian mah justru kelihatan lang. Tidak pun lepas pembau bak. Demar Kau jadi biang kena lihat hand lang. Kau diundang ni kalau demar cross begini biang boleh cross sekian hati nak chat dan di kata tu. Kau mak kalau kundring bila demit ketang strong dalam heading. Kau dah itu corner kau the kelanjian man dah clear lagi dan dibiang leher lang the cross kita head dan biang WP defender di GLP oleh demar ada ni kandang biang pak oleh han lang bang di nomor 10 dengan nomor serai okey biang pak oleh cross dang di gol laser kelo ta dia hagailah dang tahu misal dang du dangnya Orang di GLP demar ada lihat nomor 4 ke lihat lang tandang du gol GLP demar hoi rombak atau mumbah bro ada di nomor 7 ke lihat lang dekat demar dekat line pai ba lori dang tirau nomor 7 kailah ada auman betul di Jefferson demar ada tackle gini ya dah lihat nomor 7 ada lu nomor 7 demar si Ciang merah bangsa si Ciang terdengar demar dia kuat stable dia gini kelihatan lang dia penjajah dia mengau gol tapi tak kecil kit harai kena kata ikal pelan kecong ini ya karena demar dia cak gol kau pon cak gol demar cuma rumah lo gol klien numpak anak LP kita gol kan ada boy skill mau cak skill lu nang ada di beri obat nama dah
dan di ini defense clear hand. Derma confident no back clear hand. Jadi number 17 the cross biar rompak lagu cross tato gitu ni jo penmangkam the clear biang ke LP di back di midfield ke le LP tangawa clear ke di goal goal kaya le to dah out no kat crowd dong. Sekali hard defend dan di lereng menekun ke down ke clear berau LP dan LP hak dan for no back lereng badang dia kalau ada kalau ada dia right the clear the mar midfield the combine kalau ada dia number 10 kalau ada mar ball awal kering dah dong biang dia kena lereng kalau ada right the combine ke senam jangan bi apa cakap makanya darab blok kena LP to kanya ilah kemudian mak dia cak buah ngogol kan pu kut gobal kemud anything can happen so makanya ada combine ini datang kat table dia lihat defense ke level lang dang ulong back bawa rila dite serkeu le dang diu ngadap dah kajing sokmen ba ni dan lang ba pi ni kenti kajing ye kendo jong ngabat kini ki no punya ki jong pi jong kawajan ta youth social organization kadi limba ki football tournaments ki jongi bingidan ang tia power kaliar ting lai kendo no do to ka sam hamti sama cup jong ki under 20 football tournament bat kanika sam hamti independence cup te kalong gay bersutunat bekindan kom kini program Mar pidakan mau ke slogan ke jongi bengi propagate bah nakalian kasam kamtiru kadai bet youth is power, say no to drugs and yes to sports. Kini kijing ya kendo lang giba nakalian kini ki rirong ba ki penong na mata jompi nak samla kadai kita kilai li benta kawai bengi nora kajing iteli kapadeng mengi kibawan nang tina po warjentia kabaar bengi pila plinti pi habubun kilang babun na pi wanang ni de kapuli kadang ni babun na pi gide gi barang net school gi barang net college gi barang pursue ya ki education career gi jompi te haju kapor pedang dan kamlang bagin mix bagin dan kam dan equal balance between work and play te ka program ka ba ki organize kini girang ba kani kinti kadai ban bersutunat lang ipiru ba kajingem jompi bapinwan hang ni kanumlong boring kanumlong bangin suya concentrate ang hangi jing kuliah tingin alang kindak ru ipor na mantaka sports ru te ka timing na so bakalong babyang ba playo pungkot akapor babyang ba na martang artayo hadi na trek exam so pero class dam te kijingle kay katu kilakot te kapoy kaporingi bangin ay concentration sa iya ka kuliah kadang ni ba kabakomsan kung ginigi programs kawara ingi yata kajing itu itaw but kawara ingi yata kajing ijan namar bateng-teng imi jengay na layeng bisa bidid na siya kawai perkataan piwan ang niya silong siti piwan kami bandan kajing ikendu kajing itu itaw preng mapi te kajing kitbok kiruyang kaya biyang hi siya kani kawajan tiya youth social organization but ngi kimi nanti baman kasnam kandan bay hi kum kani kajing ikendu no senyang lakabut kabor na benta jongi kapateng hadu menta bangiyo bangyadan lang kroi kum ki kena samla perawat kai ong kong war mo ya to teng perawat kai ne te kanya dap di jing sakmen ha benta keni ke khlimat ke dangje ai guble kerpang na benta unong keren hasua jenga basam ngomong mo kumbaong mai de sikur bat nga Dindo balamin gide gikur siat kurupa mulai syuk tang kendiak te nakatakadaw kini kiri urang ba barok hot kiba organize menta kesia kani kejing yelekai badon burom jong pigi kena samla jong katanywa jongi barok hot mla banyau kertengi wei pai wei nrei ngasim kelum ha kani kapor kuble yapi sibun bat ngidon lang hang ni kumuong nong keren mene
kadon kapor yang i banyelek kai kum ki kena school ni pelut kapor kapokodo nang banta kajim pule henry ni don kam pada ban perkhat kumno banginya lumlang kumba kini ki riu rong ba kila organize kani ka sport meet na banta jongi banyak kemelang I'm sim lang iwe ham tam bangi ito iwe pramangi kibaye don hakan kasor shalom kano tam kajing kemen kabakrao te daga musim kabaris no red na ay kublay sa sisin ubulay undon rang lengkat bagpi bak nakitbok kiruyang yati ni kiri orang ba barokot jinang peniat bakinang la susu nang ne sa kamat kumu mau jam om day tang manta henry nang ne sa kamat tersiter ban nang yai la susu ban penbaha penkiu nang ne sa kamat The runners up, brothers team. To keempat ke second place basketball, ke runners up to ke brothers team. Ke silang basketball team. Dep kene inta gilegi the job saso ready henlak kam inta jong basketball ready first prize. To tiada hagne ke champion ke basketball. Tiada apa ba? Champion of basketball Kershan Lang basketball team. The winner ke basketball Kumani ready one front. Lihat lang girls team. Tadi okay the one kita. So kita hari ni lihat lang basketball team the man ke winner jong ke basketball. Kenapa? The kerpar biang advisor Haju Hanover. Champion of basketball team girls Liar Henlang. Hooray! The Sasor ki team third place to ke Padu. Ke runners up to ke LP combine. Ke champion to ke Liar Henlang haman ready kenang banlak cup. Baik so ba mentapti kat ba kini ki mangilak kai ki dia bersyuk ki kini ki price ki jungki. LP Combine FC Batai sama wani ramai.
Coba bikin nomor le, kena video ban. Shendur lang bar kini ke trofi. Go bet. Coba ban tapti kepai pak, nokta kini kinau job. Teh hari ngopor nga kerpar chief guest jongi ban pendap semua. Sobat happy baik champions junior football. Pembekalan mentah ke sports meet jong kini kawar jantia social organization kelakot ke sports meet kebayar nanti dan kalian kami bikin kok kerja yang ibi pada exam ngadep ki sports ni hari fokus saya ke jumpa all the best for exams mah.